za Njemačku. Očekivanja Hrvatske Brazila 2:0 za Hrvatsku. Da cijeli svijet vidi kako Hrvati igraju. Pobijedit ćemo, bit će teško, ali oni su dobri, ali mi smo bolji. Ipak je to Hrvatska. Tako ja se isto slažem s njom. Biće 0:3! Biće 0:3! Biće 0:3! Koncentracija, Neymar, to je čekanje strano pretekla sa, ali to nije uspio da upraviti. Sasvim sigurno da je ovo samo japanskom sucu. Razočaran sam na sudačkom ekipu. Mislim da smo suci drugi mogli bolje utjecati. Hrvatska je dobra i bolja. Vidit ćemo kako će proći ovo nastavak. Mislim, Brazil je ipak favorit prvenstva, domaćinstvo je kod njih. Mislim da ste malo i suci zeznuli oko prekršaja svega, ali mislim sve u svemu da smo dobro igrali, zadovoljna sam i nas da ćemo Meksiko bar pobijediti. Znaš šta, naši dečki vrhunski, nemam riječi, ali Hrvatska mora igrati u skupini protiv 4 repke. Brazil i Japan u prvoj tekmi i Kamerun i Meksiko. To je to što imam reći. Hvala Bogu. Croatia, they play very good match today, and I think they deserve 1-1, 2-2. They don't deserve the loss today. I think the penalty was not fair, and if they play like this against Mexico and Cameroon, they should qualify to the next round. So you are cheering for Croatia during the whole of course. I live here, so of course I will cheer for Croatia. Hrvaški sanje na prvi tekmi mundijala se žal niso uresničile. V prvem polčasu hvala Marčelo in še nekako šlo. 1:1, aktivni rezultat, vse je bilo mogoče. No, potem v drugem delu so Brazilci zabili še dvakrat. In če boste vprašali kogarkoli tukaj na trgu Bana Jelačića v Zagrebu, bi vsi rekli, da so vsi trije zadetki Brazilije krivda japonskega sodnika Nišimura. Evo sad ste igrali protiv najtežeg protivnika u prvom kolu, imate još 2 utakmice. Gdje će završiti Hrvatska na ovom prvenstvu? Kamerun i Meksiko, da vidimo može li Hrvatska... A ja mislim sada nam treba još 6 bodova. Pa ja se nadam da će bar prvo kolo završiti, da će proći dalje u prvom krugu, znači da će ići sa Brazilom zajedno u polufinale i to je to. Što se tiče Hrvatske, ovakvom igrom prođemo do četvrtfinala s pola snage. Hrvaška zgodba na tem prvenstvu še ni konec. Saj še 2 tekme jih čakata, prva že prihodnost leta proti Kamerunu. Hrvati teh dneh živijo za nogomet. To se lahko pripričamo prav tukaj v Zagrebu in zagotovo bo tudi v prihodnjih dneh tako.